شتێ حلێ ناکێ سیلا هەر نەخۆشیە زێدەتر کێ هەر دلە ئێشاییە زێدەتر دکێ ئەم ژی بێت بێژە یادی تر هەردەمژی گۆم هۆل هەفتوورونێ ئەوە ڕاستە بڤان باوەریان بەکڕەوانێ گوتنا ڕاستیە تەڤلی شۆڕەشە سووریە بوو تاکو هاتە تەرۆرکردن پاکڕەوان نەسرەدین برهک باوێ عەلا لە گوندێک گەڤرێدەنا یە سەر بدەڤەرە ئالیان ڤە لە ڕۆژاڤایە کوردستانê ساڵا 1960 ji dayîk bûye xwendina xwe ya seretayî li gundê xwe kir piştira xwendina xwe ya qûnaxa Amedehî li bajarokê Çilaxa bi dawî anî dakû berê xwe bida parêzgeha Hesekê qûnaxa navendî li dibistana pêşesaziyê bi dawî bîne piştira bawernameya peymangeha pêşesaziyê beşê elektrîkê li Dêrazorê bi dest ve anî Pakrewan Nesreddîn Birhik ji destpêka ciwaniya xwe ve tevlî refên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bû ji ber baweriyên wî bi hêz û raman û piştevaniya ciwanan kar dirêxistinên xwendekaran de li Çilaxa, Hesekê û Dêrazorê dikir. İnsanekî mudahî bû di ber qediya xwe de, di ber miletê xwe de, di ber hevalê xwe de, di ber her tiştê. Hevalê wî li cem wî di ser her tiştê. Gelkî dîfa'a hezba xwe û nehcê xwe û baweriyê xwe dikir û qenaetê xwe dikir û tu car jî şaş neçû. Çiqas metabatê hatin pêşaviya Hizbê Nesreddîn Birhik kertin xwedî mewqif bû tê de û cih digir. Şehîd Nesreddîn Birhik bavê Ela xortekî Kurdperwer ji malbateke welatparêz hemî coşê xwe hemî jiyanê xwe xebateke bê rawestandin berdewamiya xebatê ser hemî asta çi di astê rêxistinî de cihekî wî taybet nav rêxistinên partî hebû dilsozê gelek hevalê xwe bû yanî karî bû hevala hemiya wek hev li wa binere û li wa li hev ragire her wesat nav civata Kurdî de jî cihekî wî taybet peywendiyên baş navêna wî û maqûlê deverê de hebû ki gelek sulh û arîşeyên got civata Kurdî û nakokiyê got çêdbû daîman tê de amade bû hazir bû çareser jî dikirin tim programekî wî ji bû çareserkirina arîşeyê deverê hebû nav hevala rehsevik bû hemî karî radbû xweşkar neda alîkî kar çi zehmetiya wê ba çi dûr ba çi nêzik ba li Kûdirê ba rihê wî ji xebatê re daîman amade bû her şêwazê xebatê şêwazekî çalakî hişmendî rihekî dilsoz niştîmanperwer ser vê rêbaza pîroz rêbaza Barzaniyê Nemir bêguman bîranîna koçkirina şehîdekî wek mamosta Nesreddîn Birhik bavê Ela cihê daxê ye cihê bîranînê ye got li hengekî wek wîna ser rêbazek pîroz diliviya mirov hevalên wîna Encumena Niştemanî be Partî Demokratîk Kurdistanê Sûrî be wîna pêk bîne derseke ev ji gelek kesên di peyr şehîd bavê Ela re gibên. Pakrewan Nesreddîn Birhik cihê nav civaka Kurdî pir bû xort bû yek ji endamê Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûriya bû çalak van bû gelkî weket bêjê pabend bû bi perzgirêka Kurdî û di ber de xebat dikir lê bi rastî ew xebata wîna çawereşî ji aliyê rejîm hatiye û ji aliyê PYD ve jî û di rewşek naxuya hata şehîdkirin û heta anha jî حقیقت نهاتی خویا کرن کاپ چه رنگی بو تفی گو گلک شبهات چه بون لسر وارخی مناوی و گوتی از بجم و ملت کرد وی خبات کری هجا وی شهیدی جبیر ناکه جبرگو کسی گو دبر ملت خدا شهید بی او سمبولکا الجم کلمه Pakrewan Nesreddîn Birhik ji Kongrê Pêncan ta Kongrê Dehan beşdarî dê kongrên pedekesê de kiriye û ji aliyê hevalên rêbaza xwe partiya xwe ve hatiye hilbijartin bi kar û xebata xwe û baweriyên hevalên wî jê re pile pile di nava refên partiya xwe de biserket takû di Kongrê Şehîd Kemal Ehmed Derwîş de sala 1998 de endamtiya Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi dest ve anî piştre ji bo endamtiya Polîtbîroya partiya xwe ve hat hilbijartin. Baweriya wîna bi vê rêbazê gelekî dihat
ودوجه دجمنات سكني قد دوجه رجيمي دوجه مستخبارات دوجه افنريني تندرو تندري تفقرا كردي ده لي مخابن دستي قدري جمع خرطر بو كاري بو في دنجي راستي بطفي واوانات خازن بس كرد بسكنن اب خوينا شهيدا ريت كان وش مرة بكريا بوي ما في كردي سوري صدام حسين ديكتاتوري باشي لقدادة بتيمية بصدي هزارة كنتن بلادة بازاري كنت ويران كر صدام حسين شو كردستان شيبون على كردي هذا باوی علا د دەستپێکا شۆڕەشە سووریەدا تەڤلی ڕەفەین شۆڕەشێ بوو دوپێشیا خۆپێشاندانێ لە دژی رێژێمە ئەسەد لە ناوچەیەن کوردستانە سووریەدا دمەشی و جهێ خۆ دەگرت داخوازا ڕووخاندنە رێژێمە ئەسەد کرد برهێک ji kesên xwedan rol û pêgeh bû di partî de û di nava rêzên tevgera rizgarî xwaza Kurdistana Sûriyê de rola wî diyar û berçav hebû û di xewn û xeyala wî de bi destveanîna mafên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê li ser rêbaza Barzaniyê nemir hebû lewma tim û tim cihê armanca rejêma Esed bû di berdewamiya xebata xwe de gelek caran rastî gefên di jêmê hat di sala 2004 de piştî raparîna Rojavayê Kurdistanê rejêmê ew girt piştira sala 2009 jî careke din ji aliyê rejêma Esed ve hat girtin û zindan kirin lê bîr û bawerî û îradeya wî di her careke ku dihata girtin de bihêztir dibû ji kiryarên rejêmê û şehîd Rişdma li ser xebat û bîr û baweriyên xwe. Hezar û çara em hevre bûn di hepsa Sêdnaya di rewşekî pir aloz û pir zehmet me tê di derbas dikir duwa zindana de bêxwarin bêruhnayî tadayîk zor lê vî hevalî bi rastî xwedî helwest bû û cêr hetiyê bû cem hevalê xwe teva cem xort û mezun ê bi me re karî bû rehetîkê bigîne va xorta û piştgiriya wana digirt û wek min dît jî xwedî helwest bû xwedî mewqifê hêja bû bi rastî hember wan leşkerê nezanî xeşîm ê tadayî dikirin hember wa dusekinî û helwesta Kurdî di wir de jî dida û gelek cara jî mi bi çavê xwe ev didî. Şehîd Birhek di roja 13 Sibata 2012 de dema ku karekî partî radibû li ser destê hin çekdarên nenas yên devnixumandî li ser ya gundê Genco hat armanc kirin dijwarî birîndar bû ji nexweşxaneya Nûriya bajarê Qamişlora hat veguhestin piştre beref Helebê ve hat veguhestin û li nexweşxaneya Martînî niştirgiriyeke bilez jê re hat kirin lê ji ber giraniya birînên wî di roja 22 Sibata heman salê de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiye û Kurd û Kurdistanê bû. نموناک بوو جێ وەفاداریە نموناک بوو جێ mêraniyê yanî wek zilamekî wek me nas kirim kesayetiyekî mêr bû nedetirsiya bawer bû bi rêbaza xwe bawer bû bi yekîtiya miletê Kurd bawer bû bi azadiya miletê Kurd got vê hemî xebat hemî kar bibî bo miletê Kurd azad bibe pêşa rojek baş ji miletê Kurd bê peyda kirin. جێمە خابنیەی گەلێکی ئیرۆیەکی وەک باوێ عەلا نەدناو کارێ مەدەیە ئەمووی نابین وەک ئینسان وەک خەباتکەرێکیژی وەک ئینسانێکی بڕاستی ئەسکارم بێژم مناضل بوو و دلی ویژی مەزم بوو دائما کوردیتیاوی پێشتیا پارتیتیاوی بوو بە ڕحەکی کوردایەتی دفکری نەبڕحەکی حەزبیتیا تەنگ دفکری بێگومان divê dema çûçik de monîkarê mafê kesayetî ki weke bavê Ela bî diş begu bavê Ela bi rastî însanekî hestiyar bû hevalê xwe bû daîmen malawî wek dadgehekê bû bawer bike qadîkek yan muhamîkek wek wî net şixulî di çareserkirina pirsgirêkê civaka Kurdî de heta ne Kurd birayê me Ereb jî heta birayê me Xristiyan jî gelek pirsgirêk çê dibûn di civakê de ew wî ev pirsgirêk xelkê bîr û bawerî pêtanî û mihima xwe bi rastî jî pêktanî kesayetikî xweyî gotin bû kesayetikî rast bû kesayetikî merd bû kesayetikî
تشجر بيجي براستي البجن بالا بافي علاتي او لهر هذالك يخا حريص بو بس نحريص بو لصرخه نفس اخر وجبر ويا النتيجه ويا دستي خرابه هات كشتن وشهيد بو شهيد قد ياخو بو شهيد ملتي خو كسين جو او بجارتن جبو وبدن كشتن خستن دنگي او دنگي ميراني دنگي وفاداري دنگي التزامي بقضيه خجوي دنگي فمرينن وخستن كسي غير يجي بترسينن جو شوباوي او شوباوي دا جوت بردوام نبي جبو ويجي خسارتك مزم بوش تفكر سياسي كردي خسارتك مزم بوش بارتياوي رجملتي كرد تبار البيشو البيشيا عملتي خبونك بيشتوابو دهر كاركي دهر اوايكي جو تشيدو البيشيا جهد كارابو جبو عرديوا تكليب كسي عرب ومسيحي رتكرن جبو ما في ملتي خوا جبو مسيري ولات باريسي قهرمانك بو دهات نشاندان قو تم اوي حسابي مرني نتكرن دبر قضيه ملتي خدا دبر ولات لي خدا دقو كسك نينا يعني بيجي ولا ابو علا خطرك سلمة تشكيل دكي جبر التجارة حساب نتكر قو هناك دربك يجي او درباك ولو يحسب دربك غداري ببختي لي بدن ولو حسب تقول تما تم دايم تقول اختي امش كرديتي ردكن قالك خلك احترام ورزق نيج ما ربكي حقيقتي دجي ابو علاش كردايت يردكر نش حزب اخوتني ردكر اجبر بمدرسه برزانيتي درابوس الخو نهج برزانيتي ممارسه كر واقع عملي دا نصر الدين وكا كسكي كاركر وخباتكار تم ند الترصا وراستي دقوت وتم بقهرماني خباتكر وكسكي لهنج بو وكسكي بيشيفان جبو حمو ملتي خو جبو اشتي جبو وكسكي نتوي نبس كسكي بارتي تاني الخدنيه بفي اواي جانا خو كر خدمتنا توا خدا بس مخابن جاف سوري ودجمني خوين مج قريبون كسيغ خدمت وخبات انا تويت شوبين وازو جناب ملتي كرد راكن افايا دمينن دل ملتي كرد هرتم وين وجن بكن وي ديروكا ملتي كرد بمينن روناهي تا روجا ازاتي روجا نطرصا انو اي ولي كشتن اني قرتن هردم جافي وينا الكردواريا ويبو ونتخوست هفالكي وينا تعدلي وكرن قبول لتكر يعني الكيدي بانا البنكونا كي بانا السردانشي كي بانا هناك بحثا كرد حزباوي كربانا ان بحثا برزانيتي كربانا قبول لتكر الا جوابي دابانا وبميراني جعفي نشكسي وام بي شيدي جبير ناكن جبر روجك روجا خواندا باش بر كردواريا خوجي جبر حزب خوجي وام سونديت خن وام حديد دنا ملطي خوجي حتى نقطة جمال بطا نقطة خويج مال بطا مالا بركت ما متيد هيا ام باي شوباوي ويا بارتي وبرزانينا ام سوزيد دنا ملطي خو تفدا جبرق وام علمينا ام في خطانك نبردن وام الدوف شوبا ريكا برزاني بخبن وهجر هدفه عن حزباي وحزباي بيجكت وهجر هدفه عن قضيه هردر روج بروج بيج كفنا ما بتقر جبر لسر نهجك خرط لسر ربازك خرط ربازا برزانيه نمر وبابي على لسريا شهداء بني خدشو تشي بيش برقه تشي برزانيه نمر تشي قاضي محمد تشي شيخ سعيد تشي محمود حفيد وتشي شهداء شورشا سوري وكي هذا ما مشعل تمو خذ تعالى جيبك جنات والله انسانك مناضلك قومي بو انسانك خوي كارك فاقش بو والله ام كلك تشكري ويتكن وام بجنا خل بروي وشهيده توما تقرينا او جيب خيانات هاتا كشتن ام حيفاوي يتكن والله ام حيفاوي بو هاتا كشتن ترمي باك يه باكروان باوي علا لزيديوي گوندي كفريدانا ببشداريا كا جماوريا برفره جي خلكن دفري وهمو بيك هاتيان اندامو کادرو سرکردو آلیگرن انجمن اجتماعی کردی لسوریه بخاکات سپارتن. ایدی هر سال پرورن کردایتی و دوزا کردی سردانا گورا پاکروان باوی علا سنبلا آزادی و خبات و گوتنا راستیه دکن. بوگلان گورناوی دخملینن. شهید خواه شهید کرد و کردستانی جاردی ببیرو ساغدکن. وکو زار توایا کردن رسن. خودی باوری لکردستان سوریه ببیجه
ئەم قەت دەشبیر ناکەن پەکڕەوانی لە هەنگ. ماڵباتا برهگجی ئیدی درێژیە بخەباتە شەهیدێ سەرکردە نەسرەدین برهگدا دناوا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا و ڕەفێن پێشمەرگەین لەشکەرێ ڕۆژدا بدەهان جوان و خۆرتێنوان درێژی بخەباتا ویدان و تەکەزیل سەر تەکۆشین و خەباتا نەمر باوێ عەلا دکن چاوێوان لەرەیە گۆڤەگەرن کوردستانە سووریە و ئەولەهیا ملەتێ کورد لە کوردستانە سووریە و سینۆرێن کوردستانێ بپارێزن. شهيدة روني ستي